Mayapag sisilimpu, yakatamangan, Miyerkules ning kanam ng Domingo ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po king kakatang banal na misa, ring makatuking intenciones, para king kapasalamatan ng Marites Peralta, Marlon and Joy, and Ira Takdol, Lito and Lori Sapanta, para king kapasalamatan king Aldon Kebaytanang, Fidel Mabaga, Gloria Pendon, Aiden Concepcion, para king personal kayadwanan ng Carnel Roco, Marco Mermuñoz, Erminio Linet Lucum and family, Bernie Baby Hanson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariet Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gocuenco, Catherine and Tristar Soto, Christine Chantel May, Christopher Sotelo, Giancarlo David, Edwin Pineda, para king malagong kapaldanan, Abner Cuyugan, Atoy Bustos, Lisa Deyang Manalastas, Victoria Gomez Tian Elauria, Michael Mercado, Shirley Balasabas, Natalie and William James, Emma Leigh Carbis, Divine Brown, Caridad Ocampo, Olive Pascual, Ingenil Floreta de la Cruz, Ricardo Manabat, Guido Ibarra, Angelito Miguel, Albert Songco, Rafael Montes, Roberto Yabut Jr., Joy Dunca Espino, Wilma Ocampo, Daisy Aplito, Jocelyn David, Ron Ingalsol, Danilo Olazo, Oraya Yunus Soto, 1/3 Soto, Ricardo Nogoy Sr., Divina Gracia Carbonco, Jennifer Soriano, Angelo Quizon, Basilica Binuya Quesada, Edel Umlas, Elar Vito, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kinyalan hanggang kapainawan, ting kapatatang niyaw na Biel, Francia Damiana Bansil, ting kayang second death anniversary, Father Larry Sarmiento, ting kayang birthday, Enrique Capulong, Rodolfo Miranda, ting kayang death anniversary, Virginia Simbulan, ting kayang death anniversary, Cecil Paras Lagman, Joel Pineda, Maria Paz Capis, Delia Tamundong Foxworth, Joselito Gonzalez, Godofredo and Jesus and Anita David, Soylo Severina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Federico Bong Guanzon, at ding sablang kaladuag in Purgatorio.
Talakad tamo kung makyaboy kang kain dalit ta pamukulat. Ing lagyo na ningigpa, paninganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya kaantin mo rin, maya pa sisilim po, maya pasisilin po amon. kapatad, sadya tayo sarita mo kayong makawaldugan ng misa, siyang talat pa yung gulutan, di katang kasalanan, rin panahon na tamo papasalamatan king cross, ing madakal grasyang babiyan na kikatamo, king Aldoldo Biatamo. Karing panahon may kasalata mo, itangan po, magpagpusal Magdasal po. po king Diyos, amayo payang totoo. At kaya kayo kapatad, uli ni kasala kong binang, ing isip, amano at dapat, at minaluang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko, kasanta marin kapilang ng Birhen, karin sa blangang pelang pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye, alangangaw. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulong. Kristo pakalulu, Kristo pakalulong. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulong. Ganakan tala po rin kaya katamong panalangin, kaya katang kapasalamatan, kaya katamong grasyang buringi daw, king Diyos. Hoy paming mayupaya, pengako mo ing manatili kang kayabe daring kapilan man taong gagawang karapat dapat at matulit. Sa mo kaya sanang may biye-biye kingge kang kaburian. Itiadon mi kapamlatan ng ginuming Jesucristo anak mo, mabibiye magari gambe mo ning banal Espiritu, meto mo king panga Diyos, manggaman king alangangaw. Amen. Ing liturhiya ni nga mano. Pamamasang ibot, hinlibro ng Henesis. Kalabas na ring 40 aldo, biklat ning Noe ing awang ning daong, at pepasulapo ni ing awak. Pabalik-balik yang susulapo, angga king kinatiya ing danum king yato. Kaybat na nito, pepasulapo ni ing meto nga pati-pati, banlawan na, nung kinatina ing danum king yato. Antina ning alayang ikit aatokluan na, migbalik yakeya king daong. Uling lagana po ing danum king mabilog ayato. Liwal ning Noe ing gamat na, tekap ni at binalik ning pasibayo king daong. May nanayaya pang 7 aldo at kaybat na nito, pepasulapo ning pasibayo ing patipati. Inyang mabingi na, nibalik kay ing patipati, at daralani ing tuktok na ing metong abulong aulibong, kayagtal-agtal. Makanya ng abalong Noe, king kinatina, ing danum king yato. May nanayayapang 7 aldo, at kaybat na nito, pepasulapo ning pasibayo ing patipati, dapot enemi balik. Kanitang anam yang dalan at metong banwan tuwa, Noe, king mumuna ng aldo, ning mumunang bulan, may malana ing albog ni yato. Lekone Noe ing bubunga ning daong, at ikit na ing lalangin na ing gabun. Kaybat na nito, nitalakad diyang altar Noe para king Ginoo. Tinangwayang tunggal-tunggal karing animal, ampong ayop ang malinis.
At kay bat, inayin na lo at dilukan, babo ning altar. Nga na ning ginuking lubna, inyang abaw na ing mabanglong ayin. Eko ne kapilan man isumpa ing yato, uli na ning dapat ning tao. Tutuping makayungyong ne ing puso na ning tao, king marawak manibat po king kay nakana. Eko nalalipulan kapilan man, ding sablang mabye, anti mo ing depatan ko. Kabang yato yo ing yato, etok nang ing pamananam at pamamupul. Ing dimlo at ing pali, ing kaleldo at kauran, ing aldo at ing bengi. Ing amano, ning ginu, Salamat, King Diyos. kaya ka o ginu, idawon ke ing ayin, ning kapasalamatan. Kaya ka o Ginoo, idawon king ayin, ning kapasalamatan. Nano ing milyari kung yagpang king ginu. Uli ning sablang mayap at dapat na kanako. Kaya kanakong iyagpang alak amanyaman. Bilang kapasalamatan, king binye ng kaligtasan. Kaya ka o Ginoo, idawon king ayin, ning kapasalamatan. King katipunan ning kayang balayan, ding pangako ko king ginu, kanako lang tuparan. Panamdamanan ning ginu, nung ning meto karing memalen na, Mateo. Kaya ka o Ginoo, idawon king ayin, ning kapasalamatan. Ding kanakong pangako king ginu, kanako lang tuparan. King katipunan da, ring kaya kang memalen. King santoryo ning templo mo, karin Jerusalem. Kaya ka o Ginoo, idawon king ayin, ning kapasalamatan. Talakat pamupuban parangalan, mayap abalita. Dingke kang amanong o Ginoo, babielan tula ing puso ko, ing turong sala karing mata ko. Ning Ginoo manatili kaya kayo nga At kaya ka ang timurin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Marcos. ligayat kaya ka o Ginoo. King panahon nita Jesus at ding kaya nga alagad miras la Betsaida. Dela dering mapila na katao kay kang Jesus ing metong abulag at pagsabi dang tagkilane. Dela naneng gamat Jesus at king bulag at tinaid ne paluwal king balen. Dinuraya mata at inaplus na la king gamat na at kay bat nga na atina kang nano mga kaket miglawe-lawe ing bulag at nga na manaki kunda kala tao ang tila mong dutong dapat lalakad la. Inaplus na lapang pasibayong Jesus ding mata na ning bulag miglalawe ang masalese ing bulag at migbalik ing panimanmana at malino ing ikit ng ading sabla. Pepaulya na lang Jesus at inutos na kaya, hingene pa magbalik king balen. Kapatating may pabalita ni kaya kaligtasan. Kapuriam kaya ka o Kristo. Kilagyo ng igpampo ng anak, kunin ba ng Espiritu? Amen. Punandan ako mo po, para kaya kayo na yung manyaman na biye. How do you define a luxurious life? Or how do you understand luxury? Yung masarap na buhay. Siguro, yung manyaman na biye, itang mamang kaging manyaman na restaurant. Itang buffet. Itang sashimi. Itang Japanese. Itang favorite mo, Italian. Itang manyaman na luxury. Manyaman niya biye. Manyaman niya batal.
Pwede mo naman siguro ay pupunta ka rin 5-star hotel. Ha? Ali mo ko ordinaryong hotel, 5-star, detang mal hotel. Ano pa rin si Pintang Hotel king banda-banda ken. Or maybe siguro ay kanyaman na biye, luxurious life. Itang he goes to regular vacation and trips outside the country, ha? Kaya mo magbakasyon king Bataan, o kaya king Sasmon, o kaya king Bulacan, ali, abroad, ha? Tayo Europe, ha? America, tayo Canada, ha? Luxurious life. O maybe, kotse na, ordinaryong kotse. Detang mga malakotse. Detang parati ang member kitang inner club, membership club. Ha? I believe before that luxury was very rare. Di taklamo rin, manyaman na biye. Detang peka makwalta. At usually, anakamal, magastos. It's an opulent lifestyle na sobra-sobra. Wala mo itang sandang lifestyle of the rich and the famous. Patangahin mo rin ang artista pong mga kwalta at ilang sarili dang aeroplano at ilang sariling yate, ilang sariling isla, Tulageng Beach. Wow. They are privileged, exclusive, grandeur. Everything seems to be unattainable. At tayo man ay afford. Kaya po tangin mo rin picture na kay Facebook. Sana all. Kanyaman dabye. The gospel today, ang ebanghelyo ngayon at ilang linapit kay Jesus, metong yung bulagataw. They were asked King Jesus to heal his blindness. May linapit na tao kay Jesus, siya ay bulag. May tanong ako sa inyo. For a blind man, seeing what we see, kaya meto nga bulag, itang ngakakita ngayon, akakit yung masalay pisamban, akakit yung masanting giratang pisamban. Manyaman na biye para kayita? Isn't it a luxury for the blind to see what we see? Kita kababasa tamo yung babasan tamo, akakit tamo yung akakit tamo. Kaya maswelo yung bulag po ang makapanalbayasa ng telebisyon, kabunya daramdaman ng TV, o akakit na yung yung alben keng Facebook, o kaya YouTube, o kaya rin kayong retrato, o yung itsura da rin pamilyana. Kaya manyaman na biye para king bulag yung akit no rin bundok, akit ning banwa to see the skies and the faces of their loved ones and friends. O kaya deng taong ulila, detang ulila, manyaman na biye para karela, ingatin la pang pengare. Isn't it a luxury for the orphans to have their parents? It must be a wishful thinking. Sana mabiyay pa itatang ang poema. We realize that luxury were those little things we do not know how we value them before. And now they are gone. And we miss them so much. Luxury is being healthy. Kita mo mangya kami minum panulo? It's already a luxury. Nakasasaling panulo. Nakapapalawek ang doktor. Bulan-bulan. Na, may measure itang kaya kang blood chemistry. Huling, masikana ka man. O kaya, luxury, manyaman na biye, itagya ka man kailangan punta hospital. Kaya ka man kailangan pa-check up, huling masikan ka, manyaman itan Or being able to walk along the seashore. O pwede kang maglakad. Pwede kang mulayi. Pwede kang lundag. Pwede kang mag-jump shot. Jump shot itatang paretratong teterak. Luxury is going out in the street, breathing without a mask. Kanyaman po itane. Luxury is meeting your whole family with your friends, which people abroad must long for. Siguro kaya katamit ang aldo daw muli ka, abe mo rin anak mo. Muli ka, dasan may asawa mo. Para kayong atyo kayong abroad, ayan dili na, atyo kayong barracks, o kaya kayong malating kwarto. Siguro pangarap ng muli ang abe no rin pamilya na.
Kita mo, Aldoldo, anong kayo, masusura ka pag yung asawa mo, karang anak mo. Pero kanyaman yung biyata mo, muli ka, tsula rin pamilya mo. Luxury is to be home and to be free. Kaya rin yung misa kayo ni, kaswelo tamo, muli na. O kaya, bisa ka pang manalbe mag-basketball kita o mag-peaceball kita kung bayo ka muli. Ini, pangarap da, retang at yung preso. Detang makasukol, siguro pangarap detang lakad-lakad na kendalan o muntala kayong buridang pundalan. Misa natikulinan yan, keti isapang bato, kaya anointed somebody, matuanay po, dati yung kaya bayo sisimba kanita. Makapagsalita po. Dinan yan kaya po, I prayed for her. May naneng may na. At, ma, kumusta na ko po? Nano po yung pangadiyo, nano po yung buriyo, kung pangandita mo. Bahal po na sinabi na, Amo, may nana ako. Sana makasimba ko pa. Sana makapunta ko pa Pisamban. For her, it's their dream, it's their prayer. Kayang tagimpan, kayang pangarap, makasimbaya. Nahita mo, Aldoldo, agawa mo taranasan. For the paralyzed, detang paralitiko, to be able to stand, to move, to be able to dance must be super luxury. For those who have a kidney problem, di ko po kilalang magdialysis. Kaya sapang bato, dakal magdialysis. Bali po din magdialysis, ingkarelang inuman, makasukat. Kasi lanong bato, mimi. Kanya lulwal mo itang inuman, dapot ang magdialysis. Atakan daw. Siguro, alod na mo din mag-dialysis. Ay, inom din kaya katang inuman na danong. Pwede kaya katang enjoy buko juice. No, pwede. Makasukad na mo. Maybe drinking lots of water must be a luxurious wherein the water intake is measured and limited. Neng kayo mo ata mo, miminong danong, soft drinks. Pero, dengan ba, pangarap dito. At ko pong kilala, ano ka kwalta? Makwalta po. Ano po mika kanser po kening batal. Mika kanser po kayong batal. Pota pala mika kanser ka batal, mag-chemotherapy ka po, ne? Potang chemotherapy da ka, balang dudulukan daw po din. Misan po tikida ako, balang may po balo ng birthday no, ating okasyon. Mingan kayo po kayong restaurant. Kaya tutuwa na po kanyaman tang pamangan. Tiki na ning asawa na, masakit na po, ati na yung cancer kayong batal. Bali po, kanyaman yung kakanan mi, kagastos na. Pero balo po, nasa sabiana, kung makapakanan, lalasang uling nga na, yung kakanan. May katakman ako pong uling, biruy po ita na ita mo. Hindi pang masyadong manyaman. Pero this, ating alalasa mo, yaman-yaman. Oretang makaramdam. Kita mo, daramdaman mo pang magkanta rin kaya katang magaling ang choir. Daramdaman mo pa yung boses na rin kaya katang commentator, singpeng. Kaya katang may masa, si Myra, si Mirna. Akin mo, akin po ita. At yun na kaya katamo yung pangarap na rin dakal. Nangakaul mo rin pamilya mo. O ita katikang atin ako man pong kilala. Mila ko'y sense of smell. Ita pong mika sakit siya po keni. Ngeni mila ko itang pamaw. Eno na po abaw. Eno na abaw den bulaklak. Eno na abaw yung luluto yung pamangan. Sayang. Alana. Luxury is enjoying the sunshine, the sunrise. King abroad, karimla. Alab da namo aki dengaldo, anakadalumdum karimla. Luxury is the privilege of loving and being alive. All these luxuries we are not aware of until we do not have them anymore. Or when these things are already lost. Luxury is relative. Thank you, Lord,
for these luxuries we enjoy every day. Manakit kami, makatalakad kayo po, makalakad kayo po, makapagsalita kayo po, makalasa kayo po. Akakit nila pa itsura rin pamilya ming yang masyadong mga lagumpaw, mga santik. Makapanalbeka ang TV. At hanggang bagay ang babiye mo aldoldo ginu. Itapin siguro yung dapat tamong sabihan, masarap na buhay. Manyaman na biye, yung mabiye. Ako po nakaswelo, nandin ba yung misa? O nandin pambagya? Kabang gagawa ko mamili, mamang kusang palok, iba't la po mag-alak. Pinyeno ni Tanggalugurang luxury po ka na, manyaman na biye. Siguro nga chobrot, alab na namo mang lasang palok na. Yang nga tilan $, alalang sampalok ka bro. Hindi nga ba naman po, count your blessings. At hindi problema wo, ating kakulangan wo, ating may kamali wo. Pero lawen tamo yung grasya ng biye kay katamo. Yang nano man ito, pasalamatan tamo. Iti po yung kay katang may pabalita. Iti yung kay katamong grasya, iti kay katang misa. Sila yun yung paampon ng anak, panimba ng Espiritu. Amen. Tarapat tama po. Kapatad, manalangin tamo kayang mayupayang Diyos. Makiburing miligtas la ring sablang tao at abalude in kayang katutuan. Kimbalang imbokasyon nga tang makibat, ipagkalog mo ing kayadwan mi o lubos mayupayang Diyos. Ipagkaloob mo yung kayadwanan mi, o lubos mayapayang Diyos. Para king Santa Iglesia, para tinesa ng ipagluwad mo, at tayran ng Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ipagkalog mo ing kayadwan mi o lubos mayupayang Diyos. Para ka rin sablang bansa, ang panatiliano king kapayapan ng Ginoo, at dinanong inspirasyon, makidamayan kaya, at king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ipagkalog mo ing kayadwan mi o lubos mayupayang Diyos. Para ka rin sablang maliligalig, paulining yayaliwang pamangailangan, sa upan tayo, no sana ning Ginoo, at tilakona ing mabayad ng kupusanan, ipanalangin taking Ginoo. Ipagkalog mo ing kayadwan mi o lubos mayupayang Diyos. Para kaya katangan makatipon keti, at para king kaya katang parokya, dasa nakatasa ng tutupad ng Ginoo, king kayang kaburyan, batayang maging kalugad-lugad kaya, ipanalangin taking Ginoo. Ipagkalog mo ing kayadwan mi o lubos mayupayang Diyos. Yan po, at wantang ni sarili tang kapagnasan. O Diyos, kay kaming kambilan at sikanan, pagkaramdaman mo laring maniga po mong balayan. Ikay panibatan ning sablang mayap, ipagkalog mo sana iningadwan mong kapanaligan, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. In liturgia, ninyo Eucharistia.
Lain kayo kapatad, bandating kaya katamong daon, at tagaplarapan ng Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ng Ginoy, tindaw karinggamat mo, kingi kapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, kingi kakamit kasaplala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang pakramdaman mula rin kaya kaming panalangin, ikabus kaya sana king sablang kasalanan, melinis kapamilatan ng dalisya mong grasya, maging karapat dapat kaya sanang sumuyo kaya ka, kapalpratan daring banal mong misteryo. Itiyadon may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka ang timurin, yat na yoreng pusoy. makayat na ng Ginoo, Pasalamatan tayo ng Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matuloy. Tunay pin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati, numan ka rin. O igpat, Diyos ng alangang at lubos maipaya. Lelangan me ing meto si kluban ng kaya kang babayo. At parang alan mo kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puryenda ka at pasalamatan ding balayan na kaya kang binukod ading banal na parating kaya kang kayantabi. Ulinita kang beding sa blangkoro ring angel karin banwa. Daralit min kaya kang ligaya lain makiabeking alang tukunang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakan. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana natingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyala katawan na daya ni Ginaming Kristo. Bayami daon kusang lupking pamailasan at kamatayan, kingwaning tinapit pe pasalamat sa keka, piraso na at binyan ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanaong katawan na may daon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kingwan ng kalis. Kasi ba yung pepa salamat kaya ka? Binyan ng kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao ban kanita may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan. Ikristo me teya, Ikristo me biya, Ikristo mabiya at datang niya pa. Inyang ini gaganakan mi o igpa, ang kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo, darawon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya ka, pepalyerin ko matampang talak at arapan mo, pan sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulok yung kataon at daya ng Kristo, ipunan na kamting metong ng banal na Espiritu. Ganakan may o igpa, Santa Iglesia mong mahalaga na ping meto yato, ban mi ganap ikeng lugod, tabi ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ting sablang pari, aninging malugod, susuyo, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kaya kaming parokya, king Banal na Cruz. Ganakan mula naman di kapatid ming pepainawa na ting sablang mayang mo na biya. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan kengan karapat dapat magkamit king biye alaganga. Pan kaya ng Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose keng esposo. Ting sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan.
kapamilatan ni Jesucristo ang kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Amen. Pausta king Diyos, igpa, karing panalangin, tiro ng Jesus kaya katao. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, palugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. King kasaupan ni kaya ang pakalulo, parati kayo mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, habang manimnaya kami kamben maligayang kapanaligan, king panyatang na Jesucristo, kaya kami talapangapos. Uling kaya kan kayarian at king kayo pa yan, at iligaya manggamon king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan di kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalbantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at bamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, igang mabibiyan magari, manggaman king alangang. Amen. Nang kaya maliligalig tamo, imisip tamo, makalunos ko, ilaman yaman labi ako makanyan. Pututoy, ikit ko po. Ima ko, luxurious siya naman biya, manyaman niya biya mo, manalbeya kanyan online. Ba't po tambagyam, mapo niya, benore nga po ng bayo ko. Ay ba't sana ako, nangula mo kaya na. Ba't anay kaswelo ngayon? Banda po ta kanya manalbeneng batang Quiapo. Luxury na po, manyaman na biya. Man po kailangan igasusta para magintang mapagpasalamat ng grasya. Aldoldo, tsuke katam. Then tayong kapayapan yung bilugluban tam. Maggrasya yung biya katam. Kapayapan ng Ginoo, manatili. Kaya kayo nga, At kaya ka ang timurin. ibiya tamo yung kapayapan. Karang kaya beta mo sisimba. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, aming lalakop ng kasalanan niya po, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aming lalakop ng kasalanan niya po, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aming lalakop ng kasalanan niya po, ibigyan mo kaya kami kapayapan. Yung kordero ni Diyos, nyo Jesus, amilalako king kasalanan na nangyato, nuan na rin mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ay kumatampang tanggap kaya ka. Dapat iyag kasmiyang amano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. Talakatang mo ko. Oig paming malugod pagkaluban mo kaya sanang pamangan ni Banwa, parati may sanang pagnasan ing tinape ning biye. Titiyadon mi kapamlata ng Kristong Ginoo. Amen. Pangadyan tayo po ngini kapasalamatan, alagpusan tamo ing pandemya ning COVID-19. Litanya ng kapasalamatan, ngayon magwakas na yung pandemya. Lumamit hamo king Ginoo at gawang bayong karing sablang bagyo para king sablang bendisyon at grasyang tinggap tamo kaniting pandemya. Bala kong kayadwanan tamo, agnanagnan tamo sumabi, salamat king Diyos. Para king Pami pag-anak kamo kaya kami king matbudya ing biyemi. Kambilan mo kami kaniting alang mangangas ni sa likod kaya kami at biglat mula rin kaisipan mi karing tunay kailangan mi king biye. Pasalamat ta king Ginoo. Para king paintulot mo miyog niya kami king metong at metong kambening kasrapantayanan at lugod. Lipat ning pamagdili-dili at pangalawe at pinatan ning sakit kaya kami. Pasalamat tamo king Ginoo. Para king maula at bayaning ganakadaring minampang scientifico, social at espiritual na kasaupan. Bistaman mibili la king sarili la king peligruning pangayawa pati na ning kamatayan. Pasalamat ta king Ginoo. Para king kalam daring bayong mayakit panulo at bakuna, bang alabanan in virus ating kapagmulaning mayayaws a natural immunity. Pasalamat tamo king Ginoo. Para king kalam ning makatabang puso, pamanampabe, kaniting maguglo tamong isip at madidagalig, aburido at magkakasakit at milalako katibabatan kaniting panauning pandemya. Pasalamat tamo king Ginoo. O malugod a Diyos, ala kaming isipan ay mo kamalayan. Alang luwang mi patak iba't karing matani. Maulaga kaya ka, alang tulang pagmasusyan mi. Ay mo panandaman. Liban men kaya kaming yato ning sakit, kasakitan at kamatayan. At balo mula rin tako,
ay harapan mi. Tanggapan mo yung kapasalamatan mi para kay malingap mo lugos kin pananguning pandemya. Nung makanano kang menangis king kamatayan ng Lazaro. Ilabol mo yung pangisnawa ng biye alanangga kaniting pangapatay at inawang pauli ng coronavirus. Inalilan mo laring tula, ring takot mi, at paulinan niti pasalamat at pupuryag daka, kaya ka miyading ligayang ngeni kapilan paman. Santo Cristo de la Perdón y Caridad, Birhen de los Remedios, induning kapaldanan ng nanumang kasakitan. Talakad tamo po. Ing Ginoo manatili kay kayo nga, At kaya kaang timurin, bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kay kayong pamilya, at kay kayong kaluburan. Ilagyo ng paampan ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. King matadaring dakal, manyaman ng biyetang. Pasalamatan tayong Diyos, King simpleng grasya, aldoldo araranasan tamo. Kaya katang misa, midaone. Salamat, King Diyos. Tapuri kaya